Mu karere ka Musanze umugore yararumye igitsina cy'umugabo wiwe kubera ko amusambanya amuziritse. Wo mu karere ka Musanze umurenge wa Muhoza akagari ka Ruhengeri aratabaza nyuma y'uko umugore wamurumye igitsina akamukomeretsa. Ibi ngibi akaba ari intandaro y'uko muri uyu muryango hahoze amakimbirane. Umugore nawe akaba yiregura avuga y'uko yahohotewe n'umugabo we mu bihe bitandukanye. Aho umugore we mu magambo yagira ati umugabo wanjye mu bihe bitandukanye yagiye ankoresha imibonano mpuzabitsina anziritse nk'itungo. Uyu muryango uvuga aya makimbirane ukaba utuye mu karere ka Musanze umurenge wa Muhoza mu kagari ka Kabaya. Mu kiganiro uyu mugabo yagiranye n'ikinyamakuru cyitwa Isango Star yavuze yuko yagiye asaba umugore we kamuhindukirira mu buriri umugore akabyanga. Uwo nyamugore rero aho kugira ngo yumve kwifuza k'umugabo agahita muruma kwitamo. Ibyo bikaba intandaro y'amakimbirane yagiye aza muri uyu muryango mu bihe bitandukanye. Rero ibibwi byajyaga kuba karundura ngo yatangiye muruma kwitama nk'ibisanzwe birangira murumye ku gitsina akanahakomeretsa mu buryo budasanzwe. Umugore wiwe nahakana kino gikorwa yakoze twakwita nko kwishahurira umugabo wiwe. Uyu mugore rero ntago ahakana yuko yakoze icyo gikorwa twavuga ko kigayitse, gusa akaba avuga yuko yabitewe n'uburakari by'umwihariko yatewe n'umugabo we mu bihe bitandukanye, cyane cyane ko yari yagomeje kumuhatiriza kumukoresha imibonano mpuzabitsina amuziritse. Mu nyuma y'iyo mirwaniro yari imaze kuba umugabo yari amaze gukomereka biba ngombwa yuko yerekeza ku bitaro. Ahangaha rero hakaba ari gushaka icyatuma aya makimbirane yo muri uyu muryango akimuka burundu. Gusa uyu muryango akaba ari umuryango mugari kuko afitanye abana barenga 3. Uw'imfura yabo afite imyaka 13 y'amavuko, undi mwana afite imyaka 4 y'amavuko, kandi uyu muryango bakaba babana mu buryo bwemewe n'amategeko. Gusa bamwe mu baturanyi b'uyu muryango n'abawuba hafi bavuga yuko no mu busanzwe kuva mu gihe kinini gishize basanzwe babana mu makimbirane ndetse hagati yabo harimo umwuka mubi.